biya kamal ka Nuer TV ka jan gwas me tekon ka ler me de kono ling ler me gore ling chala do ne chilia shoro de rep re wika gogrial East County kam jani kana ne itlat kana no kweshkaka nuku ka janka rodin ke ka janka nuare namo kana lat bat chicken post men jika lat jane kana shi pengne kon chi liu chi kana jandang ro de ka gogrial East County chicken jomo chicken kwen kenere ga me ke kor me chatwo ka chankaro wan me chatega ne ti chiwo ken be maitin ka gogrial East County rai weka warrap state chine jandang ro shi yeken tesnien ka kanetin kon ne kon makana kanetin kon ti la jiwich netin makana tiken gane bangwan kanetin kon tin la jiwich ne ken chop ko welngwan jari pore dan chiken top kane dial ne kontin teka bot kane jandang jogwi de raw re koromo ne korok re wich ka gogrial East County ka warrap state cha jomo cha ja kwen kani ne de shop ko wel jok shikliu ka gwardang wan to trading gwardang wan to shikliu nam nyu da gwano ne bangwana wa kane tin kontin bok banang ok tele yang mi chikane jek gwadran ci korom ci tokten kanog jega ken chikan jomo chikane kwen re wich ka gogrial merdian gwas me mende kon nyoka liang kordian mi chora ladba kam SSPDF kana ne to get kan chala ro ne re wich ka twitch county re dwar mu chale nyendeng ayuel checkpoint wa kan SSPDF ke South Sudan People Defense Force kan inja to wa chikanon no de ka yode kan ka kana la tol boka la tol ke la tax kan nyendeng ayuel checkpoint ka twitch county warrap state wa ngwadmo chachu loganetin konan kan ka tol boka ke alo mai kana gwade dan jikan la no tel ne te ba kep da do tel mi chala checkpoint but SSPDF let kan mi shikana mo let kan do sure ka ni wala kan ya cheng SPLIO and wo SPLIO gaga checkpoint pain kan den kontin ku ngak lokal jala do SSPDF gwade me kan den kontin to core kan den kontin jikan kep e kan ngade ka kan tol boka ka ke tax ngwad mo chu kolye chu tok ajo mo cha jala the Twitch County Executive Director na tel nyal deng jala do ngwad mo chi koro mo cha chu tok lat kan ngwad men o i kan robbery e cha ka mach mai ka checkpoint ka yurun konti la tax tin kana collect joje no shi tok kan pan kan den kon tin kan ka tax ka local community ka bom tinai ti kana sholok ajen mo woko shu koro to ngwad mo ko riken ka mach ngai kona ji dawich no ne ti ka din ka wai ami log malat ko moni de ni SSPDF ke Twitch County chukur ju shorar shuaram kel yayo naka kan de ni SSPDF karam kel ka kanetin kon tin la hali ke din ka wai ami na me jen dan chora lat chikala no cha yo to cha kanang kanetin kon tin ti yo jikan ga baget gwejen wo gwad me sha gani yo ko na mani chire ma mai kan ka bom kan kon la civilian la dinka wayami jalaro nene ramadan ci yede jen waya private jay ma per court mitiguru ni jandang jok mitiga division 11 kan use kir ma jok akol mitiguru ni jandang ro diech 25 years old ne tini la garto do me tiru jandang ro diech ramadan na men lat ke go ichi tol bogo ma ka di ni SSPDF mo joje longon wa kach ramadan kwala maji wara mutige jandang jok jali private jay ma per court edi SSPDF so kan dial chirga yang men baram me SSPDF ram men e alijen ke den ka wai am so jenta dan choda lat re wedien en minimi chinere uchigi chuli ngwas mon ano ka jowo chi kona ling ka pan ka chanka bakel ka pai die won kina dangro jandang ro wide die chukon ngaje gwan wo chane dang bakel chakan nak ne waro ti chamoy ka bot e kormi ci to wakam jana karodien so ne badak kam jana karodien ala din ka ngok chirmi din ka ngok ne dor shalke meseriya arab community ka nong village ka sande wachi kormo chora lat kam dien ine dang badak ci kliu ka ne ti choko bakal chamoy ci ka bot korme kam din ka ngok kane dinitin kon kane jeni chalge meseriya arab
community kan nong village ka bi jo me gor jeno de jaladia ka do badana de chuklo din ke ja gwasa me tane ngaje gwano chi selva kima yadit je te karach kene kum Africa Union Commission wuri shalka ke chairperson Mahmoud Ali Yusuf kene ga delegation rewi ke juba ko do badana de mal de jenong gaje men chala do ken chicken ladnu mal ba jenong me cha dakre ma cha kon kamrar reitijian alo me kan dakre ma cha kan kon kamrar cha dakre ma cha mal mo cha je bilat mal ba jela dan mimi ci dakre ma cha je brar gen ba ko cholli malane ngoda bakir ma yadi kene museveni lat kene no dakre ma cha je bel chelat e chonkel ke jejen bor ko kujamo ba yi investigate be yengo dol yenka ya jogo no ta da dol yenka jojen go tel mishala mare wujin gwata me ka South Sudan ko bi mal be kula ben gor jeno bi dakre ma cha ya kamrar ya mal ya kule latkel ya man do badande na nyam goje biya ce shi nyoka kuyena gri cha jogo no jinbo ena me yerdu ke ron kin dangre rol badak ke kuy mal me dane cha tan tin kara me ta yene kel ajara mu chukule yen dr egma char were wi ke juba ka tedi gat ke international community ka Africa Union bonto ngon ko ken akene te kon te shi ladno bi kana gang ka bi kana protect anyogo ponen kir bo jen bo protection bo be tup ke kuy dr ma char anta me jara mu dan le yene je tore yen dr ma char ka kormu to gwara dien mi cha ponen kir mi yadi cha jogo no jin ku unify force ku je deploy but che look so na mo jen tay dana chi ko ru chi cho nyam gaja anta mi cha jogo ja Africa Union no jin lo nya gor no bioloñ ka do ba dana ndong de kuma der won nyam ko de mal der ko be der dien gwasa me ku vice president for economic cluster Dr Benjamin Bolmel jen che je kana kwar Somalia ka do ba dana ndong de na de ke kumwan de kana jaga jagwa men biya ngai gwada me antami economic South Sudan ba collapse along ka ko shi anga no sha port Sudan e kwa lela kwa katin cha ja dagan tama pipeline ni tin konan de liet kula ya lake je kimla te je cha ka dak de jen chala RSF rapid support force ne cha ja kon la no ken shun kan kel ke kum South Sudan ala kum South Sudan na kana lo special kin yadi a ce butogo no antame sikarin ling kamana na shala duno china moja tuogan warrap support for the Canadian con tin dake oil field and dan ki oil gwadan la yakwa tin kapor Sudan jo me chalat no anyok la kum Sudan che rap support for che jabel anyok kum Sudan chala do chicken marin ke wiji chal kame UAE United Arab Emirates la ji Abu Dhabi ji Dubai chicken marin chicken ngok no gwaz memen bi South Sudan mo kerek jane South Sudan ken cha la do pan dio jaka wer te karen yal mi ci jen mi shore we ken nasir ga jodan inshallah kana confirm but telling jen wo ci renal ci won binimi renal mo wace nyure we ken nasir ka wajela ka kwar rapid support force ude shal ka pol nang waje ramadan jel rapid support force la de ni ning Sudan den content cha port Sudan cha jadak wa ken gor ka no bi ken nasa bikene la base ko de kwa kende kanun ka UAE la United Arab Emirates ko kan kwa support United Arab Emirates kan jen do be dan ko kan da port Sudan bo kan kemen kama chal ke drone la kan drone jak infrastructure ke teji did content minimi be ko daga mani international airport daga port Sudan gwa petroleum daga port Sudan cikin ga dakan dia antame wa kum South Sudan ja tin goro mara kana rami mo shi gwa dan dan de liyetin kul gwatin ja jaddak ka jo chala da wa cikin nasu cikin roguch mudera gwa ko don sha ga de le jek akume Sudan kuma nyinka ka ko antame alfata la ki koranan ka Sudan chilo de jagalung lo gore RSF no gwa da dan tigitin kaman dan shalat jo me gor jenwo de yena linga ta dan inshallah tiang no shi kuma South Sudan ti romat ken RSF ko bi ken nasir bi ken la base ba kwa ken ba kanun keje tikeme shi anga jeno shi ken airport tiare ne ali ken ya leka lo de ne dara nyure je de ko kulu bunyo ko mananga ke kuma rapid support force you know ka jo den gwas me shi kono linga no shi embassies dun Canada Germany Netherlands Norway UK USA shi ken ngade condemn ala taye chana neka jere which ka fanga call fanga county shi kana condemn ala bombardment ne sha ala ta kum kirma yadi
kan ji kana condemn shi ka kuma dun South Sudan kana condemn ke ji kana ku jar ka do be da ne shi kana asikan na ka ja ka shi kan MSF ji kana da kala dol wala ko wala tin jaw me janda na gorde nyaka ya kel an biya ta kamal bye bye